কি খবৰ? আমি আজি পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ। ক'লৈ যাওঁ আপোনাক দেখাই থাকিম দেই। বাগানৰ মাজে মাজে বাগানবিলাক চাওক। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই। গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে বাগানবিলাক ক'ব দেই। আমি গৈ আছোঁ। আমি আহি পালোহি দেখিছেনে? দেখিছেনে গাইজ? Oh, ৰ'বা আকৌ। আমি ক'ত আহিছোঁ চাওকচোন গাইজ। দেখিছেনে? হেল্ল' আমাৰ দৰ্শিতাই ক'ত উঠিছে চাওকচোন গাইজ। আগলৈ চলোৱা। আগলৈ ঘূৰোৱা, আগলৈ এনেকৈ ঘূৰোৱা। এইপিনে চোৱা। আমি ক'ত পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ চাওকচোন, ফুৰিবলৈ আহিছোঁ।
এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গাড়ীত বহিলোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব দেই মই দেখাই যাম দেখিছেনে এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়া বাগানবিলাক দেখিছেনে